pridne mravljice. Upam, da ste od zadnjega druženja lepo preživeli svoj čas. V današnji epizodi vam bom predstavila še nekaj novih besed, ki vam bodo pomagale pri vadenju pisanja črk. Nekaj imam v mislih. Ali radi berete basni? Ali pa se sprehajate po gozdu? Gozdne živali. Veste, jaz res rada berem basni. V basnih imajo glavno vlogo gozdne živali. In kaj pravite na to, da bi se danes naučili zapisati nekaj njihovih poimenovanj in potem lahko beremo basni skupaj? J, E, Ž. Jež. S, O, V, A. So, va. Sova. V, O, L, K. Volk. M, E, D, V, E, D. Med, ved. Medved. J, E, L, E, N. Je, len. Jelen. Z, A, J, E, C. Za, jec. Zajec. J, A, Z, B, E, C. Jaz, bec. Jazbec. B, O, B, E, R. Bo, ber. Bober. S, R, N, A. Srna. Srna. L, I, S, I, C, A. Li, si, ca. Lisica. Drage moje pridne mravljice, upam, da ste zelo uživali v današnji epizodi. Vsak dan se naučite opisati nekaj, kar vidite okoli sebe. Zelo vas ima rada vaša Mimi.